Byrki khubor ka batesi TV ka umdi basnyambak penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Ubabu Shampang Len Kardeu Sao, Uway na Ginohikai jong Byrki Lower Primary School. Ulayolat banyalam yagi Heprit naganika school sa kamadan futsal kabala siang lo artificial turf kaba kimpa GOE hendak kaba Jingphohsniew ling bagi Jingphohsniew jong u. Uning unohikai ulapan pau yagi Jingkemen kaba kraw halo ke Jingpediang kelut museum dagi terai jong kamadan Lionel Futsal Arena kabadan hapok kesnong pendengrai kibala ailat yagi Heprit banyo ele akai hakani kamadan. Shushu Urlong ru bagani gede Jingphohsniew na Bynta ke jongki kabala Urlong mentakasni namar Jingphohsniew yaki sepang kamadan futsal kaba kimpa GOE namar bahakas nong jongki kadantang kamadan mau mat khando kaba khoro khoram. Ini kita nak ke school, kita kena school jungka Byrki Government MP School. Kadang kita Jingphohsniew nam ta jungki ba. Ipo ya kani kamadan futsal mo. Tekubli subun ya ka Lionel Futsal ba. Alat yang ini kum kani kupor ba koridor nam ta jungki ngasusu umat dan perkat ba. Ngatu kena iki sepang kata kamadan futsal. Hasnong kadon betang kamadan mau. Mat kamadan kendau madan keti. Nrei mentang yu kita kani kamadan plang balong kumni di kadang Jingphohsniew ba nyemlak ban mudur di nyui markmat amdesu bang asu tu kana nam ta jungki den ri mentai le yo an kijat di kublai subun nam ta ki try jung nika madan di ba ailat yangi ki kena ki barit khantam ni yo ban poi hanika kajaka jungki kublai subun Lionel Futsal mo kublai subun Lionel Futsal we are live kublai subun Lionel Futsal.